Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abinaya Aceh Channel. Masih dalam karya Tunku Haji Muhammad Ali bin Irsyad dalam kitabnya Irsyadul Ikhwan. Kali ini saya akan membacakan nazam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 9 tentang ciri-ciri orang muttaqin, kafir dan munafik. Selamat menghayati, semoga karya Abuya terkenang sepanjang masa. Nama Tuhan Rahman dan Rahim, Quran Karim menpun baca, Alif Lam Mim awai fon surat, Tuhan Mahat yang terpemana. Nya Quran hampa tijala, betulnya jejak le muttaqin dumna. Nya Quran hampa tijala, betulnya jejak le muttaqin dumna. Urang muttaqin iman kita kehabayang jitem percaya lem sembahyang jitem pebut jitem berzakat ni baharita. Muttaqin long yang temu iman, dun firman yang terbagata. Muttaqin long yang temu iman, dun firman yang terbagata. Meriman lam dum kitab dile, akhirat tente pih mengakuna. Yang keurang betulnya Tuhan, kemenangan saja karena serta. Yang keurang betulnya Tuhan, kemenangan saja karena serta. Urang kafir benata tuban, dum ajaran hanam guna. Urang kafir benata tuban, dum ajaran hanam guna. Tanpa edah tak takut, bah bertada jipatihana. Tanpa edah tak takut, bah bertada jipatihana. Tanpa edah tak takut, bah bertada jipatihana. Hati gecap dan pendengaran, penglihatan tak tutup rumah.
urabaka ladung urang ikengan baba lempatih Allah ngan urat teka buta tepe nyan urang nyan tanah iman di dalam dada nyan munafik yang tipe Tuhan menenggelam insan yang mukmin dumna yang munafik yang tipe Tuhan menenggelam insan yang mukmin dumna balah tipe kamehan uatera yite kahana balah tipe kamehan uatera yite kahana si munafik dalam hati Tuhan tak Malaysia menggenang si munafik dalam hati Tuhan tak Malaysia menggenang Ngeberi keji agar yang tat sebab hantu pat dum bicara ngeberi keji agar yang tat sebab hantu pat dum bicara